Kaaji taa nanu Luke naa natii naa taata enaalo e Arusha, kisujita naa ena siai olalashe lang Julius Ole Kuyioni oibung'aki naa apa tidialo e Loliondo ntarikini 8 apa, negirai naake aibooyo otenakata tenaalo e Arusha enkituo orpolisi naji Tourism and Diplomatic Police enkolong e 15 naaduo taata. Kitii naa yiok enaalo kipuo abaiki enaake nikinosie lomon, nikiaki endaa, netii naa naasupat niroroki olosho lormaasai egira ake aliki naa amu kumok iltung'anak oonyokita aing'uraa tenaa kepuku, nisulaki lenaalo e Tanzania, kumok loogira ayaki indaiki, kumok loonyokita naa tenaa keng'uikini naa tesiokinoto. Kake supat ninye oleng naa keshukoki enashe lelo pooki oogira aanyok toorubat napaasha naa egira aaduaya ajo eshomoki naa aing'uiki ninye. Ore tena kenya duo Jumapili nikishomoito naa nikipuo aatum ibada nabo akeyie kiriamarie osinka lenkai Sablon Laisa, nikipuo taa nikiomon tenebo orpilisi otii ine naake nejia. Neeku kisupat pii ninye Julius katukul naa nenoto sii kibali amu ore kulo sikarini ashu irpilisi otii ina kituo naa keisho oshi taata metupuku aij enkolong teboo, neeku kisupat katukul naa ore pooki ng'ae olo adol naa kinchori nafasi kitaini nipuopuo airo, nitum nafasi nirorie oninye one on one naa tiatua